Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra kelima ya. Ini halaman pertama ada Bu Joko. Setelah saya nunggu tadi nggak ada yang masuk nih. Iya, alhamdulillah. Ya, silakan Bu Joko dimulai. Iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lagunya kok jadi turun gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau data-datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Jangan turun. Ayo yang mau ngaji ditunggu. Yuk lagi. Lagu dari mana itu dapat? Bagus sih. Ya silakan Bu Joko. Gak apa-apa lah. Ya mulai. Mulai, Pak. Boleh silakan. Alhamdu. Alhamdu. Walhamdu. Walhamdu. Dihentikan jadi? Dihentikan ya? Walhamdu. Walhamad. Walhamdu. Walhamad. Walhamd. Walhamad. Bukan Oh, walhamde. Walhamad. Alhamad. iya, Pak. Walhamad ya. Gitu wakaf isyarah Walhamd. ini. Wakaf isyarah menghentikan. Alhamad. Qul wallahu ahad. Gitu. Terus sekarang Iqra 5 ini harus dihentikan ya. Latihan. Iya, Pak. Udah bisanya. Silahkan. Ma'al hamd. Ma'al hamad. Ma'al hamd. Gitu. Jangan ragu ya. Kalau ragu nggak keluar. Iya. Ma'al hamad. Iya. Kemudian. Bil hamd. Bil hamad. Kemudian. Lakal ham. Lakal. Ini Iya. juga sama, Pak. Sama-sama semua dihentikan. Oh, iya. Lakal hamd. Lakal hamad. Wal asr. Wal asr. Ya ini latihan menghentikan bacaan ya. Wal Kemudian. fajr. Wal fajr. Bil fatihah. Bil fatihah. Fatihah gitu. Iya. Bil fatihah. Kemudian. Yang bawah. Ini Bu. Bu Joko. Yang ini. Fil kita. Iya benar. Iya, Pak. Iya betul. Fil kitab. Ini. Fil kitab. Bil Islam. Bil Islam. Kemudian. Wal iman. Wal iman. Nih belajar mad ya. Mulai. Wal iman. Wal iman. Kemudian. Wamro'atuh. Wamro'atuh. Bagus. Kemudian. Wastaghfirah. Wastaghfirah. Kemudian. Waqtarib. 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 Bismik. Bismik. Malqari'ah. Malqari'ah. Kemudian. Wal atiyah. Wal atiyat. Wal adiyat. Wal adiyat. Wal adiyat. Ya. Kemudian. Yang ini. Bil marhamah. Yang ini nih. Bu Joko. Mana Bu Joko? Internetnya. Bil marhamah. Bil marhamah. Kemudian. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Kemudian. Alal afidah. Alal afidah. Kemudian. Fil jahim. Fil jahim. Kemudian. Lil kafirin. Lil kafirin. Kemudian. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Bagus. Kemudian yang ini. Yuk, yang ini. Yuk, silahkan. Sayu. Yang atasnya.
Sainya yang atas. Maktabat. Bukan, coba dilihat baik-baik. Iya Pak ini Pak. Dilihat tulisannya baik-baik. Apa ya? Ayo, salah bacaannya. Ikro 5 loh ini harus Makstas gitu. Ayo, benar. maktasabat. Maktasabat gitu. Maktatalu. Maqtatalu Fil kemudian fil ard. fil ard kemudian Sayubtilu. sayubtiluh kemudian Wa maqami. wa maqami kemudian Wa bil akhirah. wa bil akhirah Minal ghois. minal ghairiz kemudian Wal afidah. wal afidah kemudian Muz'ibin. bukan. Dilihat lagi. Ini zal, ini ain. Ayo dilihat baik-baik. Mud'inin. Mud'inin. Iya. Giswawa. Giswawaroh. Salah gisawaroh. Astagfirullahaladzim. Gisawaroh. Tenang. Gisawah. Gisyawah. Semakin tenang, semakin bagus. Semakin bingung, nanti semakin ngeblank. Ya. Mu'jizin. Mu'ajizin. Minal musrikin. Minal musyrikin. Wa Kemudian. ma'wahum. Wa ma'wahum. Kemudian. Bil mu'minin. Bil mu'minin. Kemudian. Wa mau'izah. Wa mau'izah. Yang ini. Fi fi tu' fi Bukan tu'yani tuh. Tapi fi tuh. G. Tuh. tu'yanihim G. Fitug. Bukan fitur. Itu gin. fi Fitug. tu'yanihim Fitughyanihim. Kemudian. wal asol Wal wal asal. Kemudian. kamiskah Kamiskah. fi hasmu Fi hasmuh. la yu la la tu'akhidna La tu'akhirna. Kemudian. gufranak Gufranak. Bagus. Kemudian berikutnya ini. Amina. Jika dihentikan amin. Jika dihentikan jadi amin. Ya silakan. Iya, Pak. Amina. Amin. Amin. Hanya panjang. Amina gitu. Amina. Jika dihentikan amin gitu. Ya. Amina. Iya. Amin. Amina. Amin. Kemudian Nasta'in. nasta'in. Muhtadin. Muhtadin. Ainal yaqin. Ainal yaqin. Wa turi sinin. Wa turi sinin.
yakdibun, yakdzibun, mustahzir, mustahziun, mustakhziun, mustahziun, kemudian mu'ridun, mu'ridun, muslihun, muslihun, fil uqa, fil uqad, fil uqad, idza hasad, idza hasad. Hmm. fi tadlil, Fi tadlil, kemudian ashabil fil, ashabil fil, kemudian tahtalifun, bukan tahtalifun, tah, titiknya di bawah. yah, 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 yali, yah, yahtalifun, Salah, coba lihat baik-baik yang panjang yang mana. Yo. yahtalifun, Yakhtalifun, kemudian minal minal mumtarin, minal mumtarin, kemudian agak panjang nih ya. Silahkan. ya Pak. Wa qauhuma wa Salah. qau wa qaumuhuma lana abidun. Wa qaumuhuma lana abidun. Kemudian. Wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma bainahuma la'ibin. Dalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Kemudian. Kadzalika najzil muhsin. Kadzalika kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika najzil. Najzil. Najzil muhsinin. Ya lagi. Kadzalika najzil muhsinin. Kemudian. Wahum la yas'urun. Wahum la yash'urun. Kemudian. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Fil adabi mustarikun. Fil adabi mushtarikun. Mal malakum la tanasharun. Malakum la tanasarun. Kemudian. Yang Wa ini. Ya. aksaruhum Wa wa aksaruhum. aksaruhum wa aksaruhumul fasikun. Wa aksaruhumul fasikun. Ini saya di Sukabumi. Fama Ini lagi laku online. Ya. fama Lagi lakum online. la fama Bisa kalau nggak online lakum sekarang. la Ini saya pelajar. yu'minun. Misal dari Hong Kong. Ini alhamdulillah dari Hong Kong, dari Jepang, dari California, dari Abu Dhabi, dari Saudi bisa. Kalau datang habis di waktu, habis di ongkos.
Datang dari Jakarta ke Sukabumi ongkosnya berapa, bolak-balik berapa. Sekarang mah tinggal nyalain handphone udah connect, udah langsung. Lagi masak bisa, habis ngaji bisa langsung masak. Dulu saya lama ngajar juga lama, di luar itu lama di jalannya. Sekarang canggih, tinggal buka handphone, udah ngaji. Malakum la tanasarun. Kemudian A'lamu ma la A. ta'lamun. A'lamu ma la a'lamu a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Min haitsu la yas'urun. min haitsu la yash'urun. Kemudian Dzul jalal Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Kemudian Watawasau watawasau bil so watawasau bil marhamah. watawasau bil marhamah. Iramadatil imad. Iramadatil imad. Kemudian Wa fir'auna dzil wa autad. fir'auna Iya. Wa fir'auna wa dzil autad. fir'auna dzil Fir. Wa autad fir'auna dzil. Ayo lagi. Jangan ragu. Bu Joko udah pinter yuk. Bu wa Joko, Bu Joko. fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Iya. Jangan ragu ya Bu Joko ya. Kalau ragu jadi salah. Kalaupun salah, biarin aja. Walaupun Bu Joko salah, terus saya ngomel-ngomel, biarin aja. Orang tua kan suka gitu ya. Ingat gak dulu? Iya, Pak. Orang tua tuh ngomel karena sayang gitu. Tiba-tiba Bu Joko udah ikro 5, ikro 6, salah. Saya omelin, gimana sih ini ikro 5 masih salah aja? Biarin aja. Biar mikir, ya kalau udah pinter mah Pari nggak datang ke sini. Gitu, biarin ya. Iya, Pak. Tapi kalau saya diem aja, Bu Joko salah. Saya diem. Nah itu sebagai orang tua nggak sayang. Anaknya salah, didiemin. Sepertinya orang tua saya baik banget ya. Saya berbuat apapun nggak dilarang. Itu bukan baik, itu ya. Orang tua yang baik itu yang kalau kita salah, cuman kadang-kadang begitu. Kalau kita salah, kita kan pernah jadi anak ya. Kita salah, diomelin sama orang tua kita gede kesel. Setelah itu, oh iya ya, bener juga. Walaupun kadang-kadang orang tua salah juga sih kadang-kadang ya. Itu. Ayo, jangan ragu ya. Bu Joko udah pinter. Soal Iya, Pak. salah-salah dikit biarin aja namanya belajar. Mulutnya dengan hati, dengan mata itu belum sinkron. Tapi kalau kita udah sering baca, sering latihan, itu antara mulut, telinga, mata sama. Kadang-kadang mata iya itu dibacanya kenapa di mulutnya jadi begitu gitu kan. Jadi pi di mulutnya jadi bi, wau jadi fa gitu ya. Ayo, feel, terusin. Iya, Pak. Bismillah. Fil fulkil mashhud. Iya, jawabannya kayaknya nggak ikhlas deh ya Pak. Aduh Bu Joko ini juga jarang bercanda orangnya ya. Fil fulkil mashhud. Kemudian Wa nahnu lahu muslimun. wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Famala famalakum kaifa tahkumun. fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin.
Kemudian ini. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Huwal Kemudian khusranul mubin. huwal khusranul mubin. Alhamdulillah pakai tangkapnya aja. Kemudian lagi ngajar online. Fil akhirati hum Ada Quran sekarang. Yuk. Bil akhirati hum fil yuk. akhirati hum yuqinun. Bil a bil akhirati hum yuqinun. Kemudian Wahum la yas'urun. wahum la yash'urun. Kemudian Bal ajibta wa yaskhurun. bal ajibta yaskharun. Kemudian Kadzalika naf'al kadzalika ya kadzalika naf'alu bil bil mujrimin. Bil mujrimin. Ayo lagi. Kadzalika naf'alu kadzalika naf'alu bil mujrimin. kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian sanasimu. Sanasimuhu alal Berarti harus diisi. murkhur. Sanasimuhu Sanasimuhu alal alal sanasimuhu khurtum. alal khurtum. Iya, kemudian Hawadal mana hawadal mana hawadal mana Pak? malu ikro lima hawadal Wah, wah. hawadal hawadal Bu Joko Bu Joko tenang Bu Joko iya Bu Joko nih lucu ayo jauh kalau jauh tahun berapa lagi Wahadal rondang baladil sekarang tangguh amin. wahadal baladil amin ini di Hong Kong belajar sama ya wahadal lagi Bu Joko, wahadal Bu Joko. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Kemudian yang ini. Makanu bihi yastahzi'un. Iya. Makanu makanu bihi yastahzi'un. Kemudian Wa ma kana minal musyrikin. wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Humul yawma mustaslimun. humul yauma mustaslimun. Kemudian Siratal mustaqim. siratakal mustaqim. Kemudian ini
abadan jika dihentikan abada. Dua patah dibaca satu jika dihentikan mad iwad ada panjangnya satu alif abada. Abadan, abada. Abadan, abadan ini nanti berubah. Tergantung setelah dan ini ketemu huruf apa. Bisa jadi idhar jelas, bisa jadi idgham melebur, bisa jadi ikhfa anak engnya, bisa jadi iklab. Iya, silakan. Abadan. Abadan, nanti kan jadi Abada. abada. Jangan dijawain ya. Abada, jangan ya. Abada gitu ya. Boten dijawain ya. Oke. Iya, Okay? Pak. Kurangin deh Jawanya. Abada, dikit-dikit beda Nggih, apa. Ustaz. Oke. Terus. Yauma. Yaumal qiyamati wasna. Yaumal qiyamati wasna. Wal adiyati dhabha. Wal'a wal'adiyati dhabha. Kemudian Fal muriyati qadha. falmuriyati qadha. Kemudian Fal mugirati subha. falmugirati subha. Alhamdulillah. Wa Kemudian asarna fa. bihi Fa bukan wa. Fa. Hei, naq'a. boten bukan wa tapi fa. F. Fa. Fa. Fa'asar Fa. Mm-mm. fa'asarna bihi naq'a. Iya gitu ya. Fa'asar nabihi naq'a. Kemudian Fawasatna bihi jam'a. fawasatna bihi jam'a. Kemudian wa khalaq Wa khalaqnakum azwaja. wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Wa ja'alna naumakum subata. subata subata wa ja'alna Waja'al wa waja'alna naumakum subata. subata Suba lagi tenang Bu Joko tenang Waja'alna naumakum subata. waja'alna waja'alna naumakum subata. Kemudian Fil bil ahsari na'ma. bil akhsarina a'mala. Kemudian Yuhsinuna yuhsinuna du sun yuhsinuna sun'a. yuhsinu kecil yuhsinuna sun'a. Kemudian kanu 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 min ayatina ajaba. min mana Kanu 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 min ayatina ajaba. Kemudian
وزدناهم هدى wajidnahum huda. Mhm. فسوف Kemudian يدعو سبورا fasawfa yad'u subura. Mhm. ويسأل سعيرا Wa yasla sa'ira. Kemudian yang ini silahkan. Aniatin an. Bu Joko Iya, silahkan. iya. Aniyatin. Jangan ani Aniyah. ani mah itu mah lain lagi. Aniatin aniyah. Aniatin aniyah. Nggak usah takut Bu Joko, saya omelin aja pakai Quran ya. Aniyatin, Iya, aniyah Pak. gitu ya. Omelin dulu nggak apa-apa, ini lagi belajar nyentak ya. Nanti kalau udah bagus nggak boleh ada hentakan. Belajar sekarang biar artikulasinya Iya, jelas. Kadang-kadang ibu tuh wow sama pa sering ketuker ya. Mungkin benar itu ngucapinnya fa, iya. tapi kedengarannya kayak wa gitu ya. Kemudian, Tasla naron hamiyah. tasla naran hamiyah. Kemudian Tusqa min ainin aniyah. tusqa min ainin, ya benar ini ain, tapi yang keduanya jangan ainin ya. Jangan min ainin aniyah, ini aniyah. Ya, ainnya benar sini. Tusqa min ainin, ini Ainin aniyah, ini alif hamzah. aniyah. Lagi ayo mantep tuh ainnya ya. Tusqa min ainin aniyah. Nah gitu. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian Lisa'yiha radiyah. lisaiha radiyah. Kemudian La la tasma'u fiha lagiyah. la tasma'u fiha lagiyah. Kemudian Malam tuhid bihi khubra. malam malam tuhit bihi khubra. Kemudian Bihadal hadi Bihadal hadisi asafa. biha bihadal hadisi asafa. Kemudian Ma nahnu bimustabi ma taikinin manas ma manahnu nahnu bimustaikinin. manahnu bimustaiqinin manahnu bimustaiqinin. Kemudian Wa huwa khairul hakimin. wa huwa khairul hakimin. Hal ataka hadisu Iya. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir Kemudian Fir'auna wa ya wa
Fir'a Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Kemudian. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian. Laisa liwaq' ma' Atiha. laisa li Laisa iya, Pak. liwaq'atiha. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Susah ya? Laisa liwaq'atiha. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Kemudian. Wal qamara Kalau wal nggak ada, qamari ganti yang idza lain. talaha. Ini kalau Bu Susi nggak berhalangan bisa yang lain kalau mau gantiin. Ini yang tadi jam pertama Uti mungkin terlambat kesiangan. Sayanya dari material dulu. Karena pesantren ini lagi butuh besi, lagi belanja besi tadi, mohon maaf. Yang kedua habis ini Bu Susi, kalau Bu Susi nggak ada bisa ganti yang lain ya. Wal qamari idza talaha. Kemudian Wal ardi wa ma tahaha. wal ardi wa ma tahaha. Bu Joko di Taiwan. Taiwan di Hong Kong Bu Joko? Taiwan ya? Taiwan, Pak. Taiwan, lupa terus. Ya, silakan Bu Joko diteruskan. Ini berikutnya. Wal Komaru. Bu Joko. Wal qamarjihu wal qamaru bi husban. Wal Qamaru bihusban. Kemudian. Wa wada'al mizan. Wa wada'al wa wada'al mizan. Kemudian. Wa aksa wa aksaru fihal fasad. Fa bukan wa ya. Fa, Fanta F. Fa Iya, Pak. aktsaru fihal fasad. Ayo lagi. Fa aktsaru. Fa aksaru fihal fasad. Lagunya lagu sedih ya. Kayaknya ditinggal siapa gitu. Sedih banget. Sedih banget ya. Fa aktsaru fihal fasad. Ya, kemudian. Khususnya jam kedua. Kemudian. Yudha'afu. Lihat kayak sedih, Pak. Ya. Bukan ditinggal apa Nggak lagi sedih. siapa. Ditinggal jauh ya. Nih, yang kedua Bu Susi. Ya udah, yudha'afu. Buat yang ketiga ini ya, Pak, tadi ya, Pak. Iya, ini yudha'afu belum dibaca. Yudha'afu lahumul Oh azab. iya. Aduh Bu Susi, Bu Joko, Masya Allah. Yudha'afu lahumul adab. Kol-kolannya mana? Azab gitu Bu Joko. Iya, Bu Joko. Bu Joko, Bu Joko. Punya termos es. Bu Joko, suaranya Taya. Bu Joko ini ada Bu Susi. Nanti habis ini ya Bu Susi ya. Habis Bu Susi nanti kalau ada yang satu lagi karena yang jam pertama tadi gagal. Karena sayanya masih di material, masih belanja besi. Buat di pesantren bikin apa tuh? Bikin apa sih namanya ya? Awning tuh, terpal di depan tuh. Wah dulu. Lupa. Bu Joko. Iya, Pak. Ah, ayo Bu Joko. Bikin kanopi ya Bu Joko ya. Wa tadhakuna wa la tabkun. Jadi sedih ya itu baca Qurannya ya. Masya Allah.
Bisa sedih begitu tuh nadanya. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kemudian zalikal Dzalikal hijul. khizyul azim. Dzalikal hizyul azim. Kemudian makisina. Joko. Makisina fihi abada. Ya, Pak. Makisina fihi abada. Iya. Terus. Hal yastawiyani masalah. Hal 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 yas hal yastawiyani masala. Waalaikumsalam Bu Ratna. Kemudian Wahuwa mana Pak? ini wahwa bil. Wahwa bil. Wahwa bil ufukil a'la. Ini Bu Joko. Wahuwa bil ufqil a'la. Wahuwa bil Iya Pak. ufukil a'la. Kemudian fahashar. Fahasaro Shin. fanada. Iya, shin. Fahasyara fanada. Bu Joko harus sabar ya, belajarnya memang kadang-kadang internetnya seperti ini, tapi tidak masalah ya. Kita sudah memaklumi Iya Pak. keadaannya. Yang Internet penting itu. nanti rekamannya diulang-ulang, insya Allah ya Bu Joko. Dan lambat laun ini Bu Joko dari kelima kan, alhamdulillah. Kalaupun belum lancar, belum apa, masih ada salah-salah, gak apa-apa. Dulu Pak Lulu juga gitu, sekarang Pak Lulu Masya Allah jadi Ustadz dulu ya. Ustazah, Ustad. Oh, Pak Ustad ya, bukan cewek ya. Pak Ustad dulu. Abah Lulu ya. Kemudian, Alam ya'tikum nadir. alam ya'tikum, alam ya'tikum nadhir. Kemudian, wahwa, Wahuwal hakimul khabir. wahuwal hakimul khabir. Kemudian, Fartakibhum wa was wastabir. fartakibhum wastobir. Pendek. Wartakibhum wastabir. Oh iya Pendek, gak Pak. ada yang panjang, gak ada yang panjang. Yang atas mah beda ceritanya ya. Fartakibhum wastobir. Nih Bu Joko, nih saya kasih ini ya. Kenapa yang ini panjang? Ini karena sebelumnya ada matobi. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadilah mad ari disukun. Alam ya'tikum nadhir. Ini pun sama. Wa huwal hakimul khabir. Karena ada matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Yang atas juga panjang satu alif. Kenapa yang atas ujungnya mad tobi'i atau mad asli sama panjang? Wa huwa bil ufukil a'la fahasyara fanada panjang. Tapi yang ini tidak panjang. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang pemanjangnya. Fartakibhum wastabir. Jangan fartakibhum wastabir. Jangan. Karena di sini nggak ada mad. Tidak ada pemanjang. Ya Bu Joko. Terusin. Ya, iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Ya Pak, ya Pak. Bu Joko, Bu Joko. Kemudian, Kak Hashimil, Bu Joko. Iya. Kahasimil muhtazir. Kahashimil, Kahashimil muhtadir. Kemudian, Wa namariku masfufah. wa namariku masfufah. Kemudian, Wa tawasau bil marhamah. watawa watawasaw bil
wa tawassaw bil marhamah. Iya Bu Joko. Satu lagi Bu Joko. Iya. Iya, Pak. Kemudian Mana Pak? Ini, Bu Pak. Joko, sebentar belum dipindahin nih Bu Joko nih. Bu Joko, ini Bu Joko ya. La a'budu, ini mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil. Ini mad jaiz yang pertama. Yang penting Bu Joko ingetin aja ini dulu ya. Ini panjang kan ada alisnya, ini panjang tuh. Bedanya ini alisnya tipis, ini agak tebel. Iya. Yang pertama yang tipis ini mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh munfasil karena pisah. Yang ini mad wajib mutasil. Mad panjang wajib. Wajib kudu harus panjang karena nyambung. Bingung pokoknya mah ada alis panjang. Itu aja dulu. Nanti kita jelasin perlahan ya. Di belajar tajwid. Yang penting dipahami dulu. Oh ini panjang. Oh ini juga matobi panjang satu alif. Ini panjang dihentikan jadi mad alif disukun. Ini jadi mad alif disukun. Ini jadi mad alif disukun. Ini panjang mad asli ya. Perlahan nanti kita jelaskan satu-satu tajwidnya ya. Biar Bu Joko bisa baca tapi ngerti. Nah, ada kan kemarin beberapa yang pinter baca tuh, yang dari Kalimantan ya, Bun Nggeh gitu. Dia pinter baca Qur'annya. Tapi tajwidnya nggak teu tahu teu nyaho, teu bisa, nggak bisaeun. Ya, kata dia, "Makanya itu saya datang ke sini, Pak Ari kalau bisa mah nggak datang." Ya, bener juga ya. Ayo, Bu Joko silakan. La abudu. Iya, Pak. Silakan Bu. La a'budu. La a'budu. Kemudian Ulaika. ulaika. Iya benar. Yang bawah. Internetnya gimana? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian. Ulaika humul muhlihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian. Ala Ala. Mm-mm. asarihim Yuh, muhra'un. yuh, yuh, yuh bukan mo. Yuk. Yuh, Joko nih. Pakai kacamata Ala deh Jo. asarihim yuhra'un. Ala ala asarihim yuh ra'un. Kemudian wasalamun. Wassalamun alal mursalin. Wasalamun alal mursalin. Kemudian Ulaika ala huda. ulaika ala huda. Bagus. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Alam naj'al arda mihada. Alam naj'alil. Lilnya ketinggalan. Lil. Bu Joko. Lil. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian. Fi hadzal hadisi asafa. Bihadal hadisi asafa. Kemudian. Min aulia. Min aulia. Kemudian.
Ulaika humul kafaratul kafa ulaika humul kafaratul fajaroh. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kemudian La ilaha ulai wa la ilaha ula. la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Sadaqallahul azim. Bu Joko udah pinter, tinggal ngulang-ulang ya Bu Joko ya. Lagunya sedih Ya, kenapa ya? Pak. Lagi ingat siapa Bu Joko? Hah? Coba. Lagi nungguin kakek, Pak, Oh, kakeknya baru. ya Allah, sabar ya Bu Joko ya, udah banyak kemajuan. Iya, Cuman hari ini kayaknya konsentrasinya agak terganggu sedikit ya, mungkin ada emang satu dan iya, lain hal. Pak. Kelihatannya. Diulang-ulang ya Bu Joko rekamannya, dan Iya, kalau Pak, rekamannya di YouTube insyaallah. belum ada, langsung, telepon saya ya, nge-WA saya Iya, Pak, iya iya atau ke iya. Mbak Rahma. Nggak usah takut, nggak usah mau jadi jangan udah seminggu baru minta, nanti, ketumpuk-tumpuk kan. Sehari 7, seminggu berarti 35 orang. Aduh, susah nyarinya kalau udah ini ya. Nggak apa-apa, nggak usah Iya, sungkan. Pak. Iya Kecuali iya kecuali iya. mungkin misalkan, "Pak Hari mana rekaman saya nggak ada." "Aduh Bu Joko maaf listriknya tadi mati." Ya mau diapain ya, kalau listriknya mati kan berarti bukan salah saya, gitu. Salahnya siapa gitu ya. Terima kasih Bu Joko, sabar terus belajar, udah banyak kemajuan ya. Iya, Mhm. Pak. Terima kasih, Terima billahi kasih taufik ya banyak, Pak sama-sama Ustadz, Bu atas Joko, ilmunya. sama-sama. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.